Assalamualaikum Taklum. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar Iqra ke-6 halaman 11. Ada Teteh Dewi. Di mana ya? Di Tangerang ya? Di mana? Di BSD? Tangerang Ya. BSD mohon. Oh, BSD. Mohon mangga tesok. Mangga teh. Kumaha heula ieu teh? Tahu Hilap euy. deula atuh, tahu deula. Oh, Alhamdulillah. Heeh. astagfirullahaladzim ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pingke. Iya, Kak Kuping, sok. Hmm. Bismillah Masih nanti bagus kan suara. ayo, yang ini. Fasbir inna wa'daw. Ketinggali. Bismillahirrahmanirrahim. Was ya. Fa. Wasbir inna wa'dallah. Ya pas. Iya, benar, benar, Pas kan? betul. Fasbir, iya. Wasbir Fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastakfir firli biknya. Lidambik. Ya, Lidang bik lidambik. wasab Fasbir inna wa'dallahi haqqu. haqqu Banyak pendek. Was, ini nggak panjang karena ketemu huruf mati. Was taufir lidambik. Lidambik. Ayo, tenang atau kayak takut kayak lihat serigala wae mah. ya Allah. Pasieun. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidzambik. Pas Kunaon internet na ieu teh. Fasbir ini udah baik. Iya, kunaon teh? Bagus kan? Kadang Bagus di sini. bagus sok lagi. Fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastakfir firli bik dan biknya. Jangan diifakan, iklab. Bunyi M, Lidan, lidzambik. lidan, lidan, Lidam. Bunyi M, bunyi M. Ember, lidan, lidzambik, ember, lidzambik. lidan, lidam Lidam. bik. Ah, Oh, gitu. lidam Ya. bik. Ulang deh. Ayo ulang deui Udah. ah. Udah Oke, atuh. oke, Deui. laksanakan. Ah, Fasbir Fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastakfir lidambik. Gitu. Ya, lidzambik jadi hamas ya. Nah Nah, nanti ini buat lidambik. latihan ya. Hmm. Fasbir, jangan buru-buru. Hmm. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidzambik. Lidambik. Wastaghfir lidzambik. Ujungnya kayak example. Hamesnya. Hames. Lidzambik hamas. Ah, udah pinter hamas namanya. Hehe. Lidzambik. Iya. Terus nggak apa-apa yang bawah sekarang. Wasabbih biham. Biham benar ya. Iya, bihamdir. Wasabbih Wasabbih bihamdi rabbik. wasabbih bihamdi rabbika bil bil azil ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar. Coba. Wasabbih bihamdi rabbika bil aziyyi wal ibkar. Bagus cuman shinnya nih. Bil asyiyyi wal ibkar. Wasabbih Sinnya kecil yang wasabbih ini mah. wasabbih Sin ini mah. Ya, wasabbih nyamber. Wasabbih. wasabbih Wasabbih bihamdi bihamdi rabbika rabbika bil bil asyi asyiyyi. Bil asyiyyi wal. Nyamber. Bil asyiyyi wal ibkar. bil Bil asyi asyiyyi. bil Nah, asyi wal ibkar. bisa. Terus yang ini, tasjid juga nih. Famay yahdihi mim ba'dillahi afala tadzakkarun. Coba nyamber. Famay famay yahdi gitunya.
Ya, benar. Famay yahdihi. Faman yahdi bihim Hi-nya ketinggalan. bi Hi-nya ketinggalan. hmm, Famay yahdihi. bi Mm-mm. bihim hmm. Faman Heeh. yahdihi min Mim. ba'dillahi afala. Hah? Ya, benar. Apaan? Afala Salah. tazakkar. Afala Afala tazakkar. afala tadakkarun. Cuman dalnya dal manja, mim banyihi, mim banyihi bukan ya. Dil dil Dalnya dal dil keras. dil Famayah dihimim dil. ba'dillahi Deal belum, deal udah deal. Jangan deal belum, deal. Masa deal, deal mimba Dil, deal lah. dil, dil. Nah, adanya keras ya, lagi. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Ini ngajinya kedul nih. Insya Allah nanti belajar ya. Famai yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Iya, nanti bisa dilantar. Saya wamalahum sekarang. Ayo. Wama lahum bidzalika min ilmin inhum ila yadhunnun. Ilahnya kan ada tasdid. Illa yadunnun. Illa. Ya, terus bacanya ulang ngegeranya mata gitu. Wah, nih, wah ma nggak sesuai dengan suaranya ya gede. Wa ma lahum wa humnya ifas sapawi bindeng. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Ayo lagi. Wama lahum bidzalika min Ya, ya. ya min idhar. Wama lahum bidzalika min ilmin innahum Inhum, inhum, inhum ya, inhum inhum illa yazunnun. iya, tinggal dilatih ya lagunya ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Oh, Yazunnun. bisa tuh ya. Yazunnun. Sekarang wama ja'ala. Wama ja'a wama ja'ala azwajahumul hakumul Ya. la'inya la Lanya panjang. punya dua ya, 6 Ya, harokat. betul, mad wajib mutasil. Ya. Wama ja'ala azwajakumul la'i tuzonya benar Tuzo, ya. ya, betul. Tuzohiruna. Tudahiruna minkunna ummahatikum. Kayak orang Cirebon baca Qurannya. Gandeng Masih kecil-kecil orang Bismillah. Cirebonnya. Oh iya. Wama wa wama ja'ala azwajakumul laitu zahirun. Kalau nggak kuat bagi dua. Allaitu zahiruna minhunna ummahatikum. Tapi kok bisa sampai ya napasnya ya? Coba lagi, bagi dua. Kuat nggak? Iya lagi. Wama. Halo, mana suaranya? Hai. Wama ja'ala oh. Iya, iya silakan. Wama ja'ala. Halo. Wama ja'ala wama ja'ala jakumnya. Ya, Jakum. azwajakumul la'i. Wama ja'ala azwajakumul la'i. Lanya panjang, lanya Panjang. panjang ah. Nah, Ayo ah. Wama ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna Pendek. Min hunna minhunna ummah.
ummahatikum. Nanya pendek. Min hunna min hunna Minhu min minhun ya. Min hunna minhunna na ummahatikum ya. minhunna ummahatikum. Ya. Iya, bagus ya. Tuzahiruna minhunna ummahatikum. Ini fi adnal ardi. Ya, fi panjang. Fi adnal ardi wa hum min ba'di Ghalabihim. ghala Ghalabihim. Pendek. ghalabihim Iya. Iya, ghalabihim. ghalabihim sayaglibun. Iya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kemudian bawah wa may yudlillah. Yudlillah. Dua L-nya. Wa may yudlilillahu wa ma Fama. Wama. wa may Wamai. Di sini wa, di sini pa, ketuker. wa may Wamai. wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Kurang nyamber. Miwaliyim mimba. Coba dari sini. Miwaliyim Mim miw miw miwal miwali miwaliyyin min ba'dih. Yimnya jangan ditahan. Yang ditahan yang ini. Miwaliyim mimba. Mimnya gunah. Idgham gunah boleh ditahan. Miwali jangan boleh ditahan. Wali jangan ditahan. Miwaliyim. Waliyin, oh iya. Miwaliyyin ba'dih. Mimba deh. Hmm. Miwaliyim mimba deh. Miwaliyim mimba deh ya. Buka. Tunggu. Fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Coba yo, Neng Dewi. Aduh, Neng deh. Calon nenek ya, yang ada juga. Lain teh eyang lah. Oh, yang bener. Iya, itu. Paim. Paim. Gandeng, cicing. Udah beleguk deh ya, jijik. Udah dicerekan, ya iya baik. Ayo Paim sakum. Astagfirullahaladzim. Paim diem ya, bisa nggak sih? Ayo tuh. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tuh udah bagus, cuman ngagayemnya dihilangin ya. Suara ngagayem gitu. Harusnya fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tapi udah bagus tadi, tinggal ngagayem kayak masih ditahan. Mau bilang lagi terusin. Terusin ke mana? Halaman berikutnya. Atau digeser. Allah Akbar. Lainnya. Nah, digeser. Iya digeser kok abdi di dieu. Aing. Ini halaman umaha orang tulisanna di dieu. Nah, nih halaman 12. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni. Kemudian, ayo bagus. Aduh, kumaha sih? Wahai. Wahayyi lana. Pintar. Wahayyi. Kayak neken ya. Wahayyi lana. Bagus. Kemudian, qurrata a'yun. Ada tasdid atuh. Qurrata a'yun. Bagus. Qurrata a'yun. Kemudian yang ini. Ayyul jis'i. His. Ya, hizbain. Ayyul hizbain. Kemudian.
Awazanuhum. Awazanuhum. Kemudian. Manasikum. Kakum. Manasikakum. Manasikakum. Manasikum. Manasikakum. Manasikakum. Kemudian. Yuk. Yu'jinun. Yu'jizun atau yujinun. Oh, Yu'jizun. Iya, iya, iya. ya. Yu'jizun. Kemudian. Ya'juj. Ya'juj. Ya. Ya. Ya'juj. 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 Terus. Ma'juj. Ma'juj. Ada kol-kolahnya ujungnya. Ma'juj. Ma'juj. Kemudian yang ini. Al-afidah. Al-afidah. Bagus. Kemudian. Ilahu wa hawa. Yang panjang lah. Hu sama wa. Atuh. Lagi. Ilahahu hawa. Pinter. Ilahahu hawa. Kemudian. As-salatu As-salatu waz-zakah. emang orang seberang. As-salatu as-salatu atuh. Sok. Baso. Hayang baso. 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 As-salatu waz-zakah. As-salatu waz-zakah. As-salatu waz-zakah. Kemudian. Mim mudghah. Pendek atuh, kadang manjangin. Mim mudghah. Mim mudghah. Bagus. Nih, palilah. Falillahil makar. Makar. Bahasa Arab ya, makar itu dari bahasa Arab. Makar. Falillahil makar. Ya, falillahil makar. Falillahil makar. Kemudian, yang ini pasti mal bisa entah ya ada tasdidnya 2. Yuk coba. Ayo. Kamu pinter bisa. Al-muzammil. Oh, pinter cuman kurang mantep aja. Al-muzammil gitu. Nyamben. Al-muzammil. Pinter. Al-muzammil. Kemudian. Yuk Jibuka. Yujibuka. Jibuka. Jibuka. Oh, dihentikan jibuk ya. Jibuk. Kemudian. Fa'u ilal kaf. Ilal kahfi dihentikan. Ilal kahab. Tapi nggak akan ada ilal kahab karena ini ada terusannya. Tapi cara menghentikan gini. Fa'u ilal kahab gitu ya. Lagi. Fa'u ilal kaf. Ya, bagus kahab. Kemudian yang ini wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Ulah digayung wal munkhaniqah. Idhar komari. Alif lam komari idhar. Wal munkhaniqah. Pinter. Kemudian yang ini. Yastambi'unak. Numpuk ya. Yastambi'unak. U-nya panjang. Yang Mantobi ini. Yastambi'unak. Lagi. Yastambi'unak. Kemudian. Fi bahril. Rilnya. Ya, fi bahril lujji. Fi bahril lujji. Iya. Fi bahril lujji. Agak susah ya. Fi bahril lujji. Kemudian. Fi bahril lujji. La tulhihim. Wala amin. Wala amin. Nyamper dulu. Amin ya. Wala Bukan. A-nya ditahan dulu. Wala gitu. Yuk. Wala A-nya ditahan. Ibu Dewi.
Wala wala walanya panjang juga. Wala wala am ya. wala amin. Minnya juga Ya. ditahan. Kan mad ada disukun. Nih dengerin ya. Wala amin. Kayak gampang tapi susah. Susah tapi Iya. gampang kalau diajar. Yuk coba. Bisa ah. Ayo. Wala amin. Gitunya. Pinter gitu. Ah, pinter. Anak saya, anak orang lah. Kan ada kucing. Yang ini sana anu. Ayo. Satu nih gini. Ini panjang di sini nih. Ya. Ayo coba dites dulu, coba dulu. Ah, Syana'anu kaum. pinter. Tapi sini kurang gede. Syana'anu qaum lagi. Syana'anu kaum. Aduh, kalau dari kayak kemarin kayak Bawanti, udah pinter kayak Bawanti. Udah ngajinya jarang ini mah ya. Aduh, mudah-mudahan Bawanti bisa kesusul tuh. Ya, yang ini. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Jangan ke ain ya. Jannatul ma. Makan Ma'wa. yuk, yuk. Minum yuk, yuk. Ma'wa. Biasa aja Kak, jangan ma'wa, jangan. Jangan ke ain. Dan Ma. jannatul ma'wa. Bagus. Jannatul ma'wa. Kemudian ini, pasti itu bisa nih, tah. Itu bisa Lisya. pasti. Bisa. Baik. Ayo coba. Lisya. Bisa. Itu bisa, Oh, itu bisa. ini titik ya. Ini berarti udah panjang ya. Bener. Ini ada sukun di alifnya berarti terpanjang. Gumaha gimana? Lisyain. Lisyai'in. Lisyai. Ya. Dihentikan jadi lisyai gitu ya. Jadi nggak panjang bener ini. Lisyai gitu ya. Lisyai. Walaupun ada tanda alif kan matobi'i, tapi nggak panjang karena ada sukunnya di sini. Ini juga nggak panjang ya. Gimana ini? Layai as. La-nya panjang. Layai as. La yai as bener. La yai as. Pinter. Yang ini tah. Innama ana minal mungdzizin. Iya, ini salah cetak. Mungzirin ini bukan za ini. Hah? Ya, bukan mungjizin, mungzirin. Ini ro. Oh. Iya. Innama ana minal. Minalnya udah ditahan, idhar. Minal ke terminal. Innama ana minal mungzirin. Mungjizin bukan ini ya. Ini nggak ada titiknya lagi. Sok lagi. Innama ana minal munzirin. Bagus. Kemudian ngomong-ngomong si Babe ayah di bumi henteu. Malah naon ngaji lila-lila. Alhamdulillahnya masa ngaji dilarangnya. Harus komputer mana? Oh, kena. Nun mati ini ikhfa ya. Ini tanwin nun mati ketemu tak di sini ya. Ini tanwin an inun atau nun mati ketemu tak jadi ikhfa. Tak samar ya. Dibaca sama-sama dan dengung bila bertemu dengan salah satu huruf yang 15 huruf ikhfa. Yuk, anta agak bindeng. Anta. Kemudian wa antum ya benar. Ya, benar. Wa antum tutla. La-nya panjang ada kayak gini. Oh iya. Wa antum tutla. Tumnya jangan ditahan idhar. Wa antum tutla. Coba. Wa antum tutla. Kayaknya diajarin gitu dulu deh, kayak di madrasah dulu. Lagu nama itu tukang kayak. Yang ini, Mang tatawwa. Man tatawwa. Kemudian yang ini. Ang takulu. Atakulu. Kemudian. Au aknantum. Au aknatum. Kemudian ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Hanya idhar atuh. Bukan ini mah idhar. Nanti kapan-kapan punya waktu belajar buku hijau ya. Buku hijaunya udah saya kirim kan ke rumah? Udah, tapi udah, hanya bukan pernah dibuka. Cicing lah. Sama kayak Bu Wanti, bukunya disimpan di lemari. Iya, ntar belajar ah. Yuk,
Ayo lagi. An, jangan idhar, jangan ihfa. An, idhar, jelas. An Anhar. anhar wa khalidina fiha. Kenapa baca dalnya manja banget? Holiday, holiday. Holiday, Didi, Didi, Didi. Oh, Didi. Khalidin Ah, ah. khalidina Hanya khalidina panjang. Ini ada yang ada berdiri. oh iya Oh, Didi, nafiha. Hmm. khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ayo lagi. Coba lagi. Jan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fi. Ah. Kalau nggak kuat bagi dua. Jannatin tajri Salah min kata tahtihal anhar. Sampai sini nih. Nanti ulang lagi dari min tahtihal. Ayo. hal. Jan jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina. Nana pendek ya kan? Khalid. Nah, ya. La la la. Ayo. Min tah min Min tahtihal. tahtihal anharu khalidina fiha. Iya, bagus. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian ini, inna nahnu, ayo. In inna nahnu nazzalna nadnya. Nah, ini jadi ya nyambung ya, nazal nadzikra. Innya ini tak In ditahan. Inna gitu, gunnah. in in nah, inna nah Inna 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 nahnu. inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Udah bagus, cuman tinggal lagunya. Cuman ngapsi nggak kerenyeng. Mana minumannya di mana? Ini bisnis bersembung neng kayak gitu. Nih ya, nih. Nanti dilatih aja. Insya Allah karena ini kan ala bisa karena biasa karena sering ya lagunya kan ini. Inna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lah kalau nggak kuat gitu. Wa inna lahu lahafizun. Apa-apa nanti diulang-ulang ya. Yang ini bil unsa. Bil un bil ung Hmm, bil bil un. bil bener kan bil Nah, ung benar Iva. Iya benar Iva. bil unsa Bil unsa. Kemudian wa kuntum azwajan salatah. wa kuntum ikhfa. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kun ikhfa. Wa kuntum azwajan ikhfa azwajan thalatha. Coba G. Wa kum wa kuntum azwajan salasah. Iya, kemudian ini. Khalaqaz zakara wal unsa. Ya yang ini. Qala qala qad qala Khalaq. qad ya bener kan? Khalaqaz, ya benar. Khalaqaz zakara wal unsa. Allah menciptakan laki-laki dan wanita, unsa, laki-laki ya. Wa Qala khalaqaz qad zakar. dzakara wal unsya. Tanya ujung lidah, unsa. Tak Titik unyanya tiga tak tapi ya ini ya. tak. Cadel, cadel, cadel. Qala qad dzakara qala qad dzakara wal unsa. Khalaqaz zakara wal unsa. Kemudian Mislu had mislu hadzil unsabayin.
Ya Ya, ya, duanya ya, ya. unsayain. Iya, iya, iya. Mis, Mislu mislu, hadzil. Mislu mislu hadzil. hazil unsayain. Jangan ungsayain. Kalau ungsayain ada tasdid. Ungsayain. Ungsayain gitu. Ayo. Unsayain. Ah, Mislu hazil unsayain. ya. Mislu hadzil unsayain. Kemudian alal hinsil azim. Alalihin, alalihin. Alalihin til, Hinsil. Hah? Alal hinsil azim. Hinsil azim. Alalihin Hinsil. sil azim. Iya. Alal hinsil azim. Kemudian nih warihanu. Banyak tasdid. Waraihan, warai, war, Waraiha. Waraihanu. waro, Warai, waroai. warai, Rai Martin, warai, Rai, warai Hanu. Waraihanu wa jannatun na'im, Tapi na'im, pendek. Wajan na'im, natu naim, wajan natu naim, wajan nat, jannatun na'im, iya, na'im, wajan natu naim, iya. jannatun na'im, Jangan wajan natu naim, jangan, nih ya. wa jannatun na'im. Waraihanu, wajan natu naim, wajan natu naim, wajan natu naim, naim. Coba lagi, sampai benar. Waraihanu wa jannatun na'im. Ya, pinter. Wajan natu naim. Insya Allah lama sering ngaji mantar pinter lagi lah. Ya, ya nih panjang ayo. Ini kalau nggak kuat bagi dua ya. Sampai sini nanti ulang lagi. Sampai sini ntar ulang dari sini ya. Kalau kuat sampai sini boleh. Numat ini nak nun. Numat ti'uhum. Nu numati'uhum qalilan thumma Kolilangnya nih Pak. Kolilang gitu. Kolilang. qalilang. Enggak Hmm. jelas ya? Ya. Qalilang tadi. Kolilang. Numat numati'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Iya. Agak tenang ya. Udah bagus tuh. Tinggal tenang sedikit. Numati'uhum qalilan. Ikhfa ditahan. Qalilan. Thumma natarruhum ila azabin ghalil. Ghalil. Ayo, mau diulang? Mau terusin? Num numatti'uhum qalilan thumma tarruhum illa Jangan, jangan azabin illa. Jangan illa. Ila. Nggak ila ada ila tasdidnya. Ila. Ila. Udah benar tuh. Ila. Jangan illa ya. ila Jangan. ila Ila. azabin ghalid. Jangan diukan golil, golil, Ghalid golil. Kemudian ini minju'in, minju', min ju' ya minju'. Kemudian ini wamang, wa man ja' wamanja. Kemudian ini musin janafa, janafa musin janafa. Ini at-Taurat wal Injil. at at ya at-taratu wal Atau Toret, Toret, kitab Toret, kitab at-taurat Toret, at-Taurat wal Injil. At-Tauratu wal Injil. Kitab Taurat dan Injil, wa Taurat wal Injil. Kemudian innal abrara Innal lafi, abrara lafi na'im. ya, innal abrara lafi naim. Kemudian ini Wa tara kulla ummatin jasiyah. pendek, jasiyah gitu. Jasiyah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Ya lagi. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Hanya panjang. Jasiyah. 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 Kemudian Kul kullu ummatin benar ya? ya. Kullu ummatin Pendek. Kullu ummatin, tingnya ditahan nih, Pak.
Kullu umnya diguna ditahan. Kullu Kul tud'a ila kitabiha. Yuk. kullu ummatin tad'a Tuh, ila tud'a bukan tada, tud tud'a. tud kullu ummatin tad'a Tud, ila tada tud aja, ya tud ha. Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ayo. Kullu umma kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Oh, bagus. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Yang bawah, wanadai. Wa nadainahu min janibit Turi. Nah, benar. nibit nibit Tu, turil turil aiman. aimani wa qur Aimani, pendek. eh, Aimani, nggak ada yang panjang. Aimani. aimani Mm-mm. aimani wa qarrabnahu najiya. Nyamber. Najiyya. Najiyya. Najiya Ini agak najiya. panjang bagi dua ini. Bagi dua ya. Wa nadainahu min janibi turil aiman. Al-aimani wa qarrabnahu najiyya. Bisa nggak? Yo, bisa. Bisa, ayo bisa. Wa nadainahu min janibit tur Turil. bituril aiman. Ya, dari Itu dari sini oh dari di sini boleh kalau dari sini aturi, dari sini al aiman, aturi atau al aiman, atau dari sini bisa minjani menggal bit. menggal ininya apa kata-katanya di mana? Ini alif lamnya di bawah lagi. Al Oh, aimani wa qarrab, alnya di bawah. Al aimani wa qarrabnahu najiyya. oh Al, jadi ini nah, harus dari ini al ya alnya di masuk. bawah. Ini juga aturi, boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini. Yang enak dari sini lagi. Minjani bituril. Karena ini kagok ini al aiman, tapi bisa dari sini. Oh, Minjani bituril aimani wa qarrabnahu najiyya. Dari sini dah yang enak. ya Dari Allah, ya awal Allah, lagi. itu ngajaran tuh para rubuh Bisa. teh. Itu maksudnya kan cari enaknya. Kalau dari sini kan al aiman bisa, cuman kurang enak ya. Al Oh, aiman gitu. Emang ininya pas ayatnya nggak ini nggak pas gitu ya. kata-katanya nggak. Nggak kurang enak ininya. Tapi sebenarnya sebenarnya sih kalau ini sampai ke sini kalau napasnya kuat menanti. Min jani wituril aimani wa qarrabnahu najiyya. Tuh coba bisa lah di sini coba sampai yuk. Min jani bit. Min min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya Oh, gitu. bisa ya. Min jani bituril aimani wa qarrabnahu najiyya. Susah ya, nggak banyak tuh cuma ini doang ya. Kemudian ini min duniha. Min duniha Min duniha. Kemudian ingdanya. inda sidratil muntaha. Inda Inda sid. sidratil muntah muntaha Iya, mung, tapi yang kosalnya jangan ditahan, jangan inda sidratil, jangan. Segera. Ingnya ditahan karena ifa. Inda sidratil. Inda sidratil muntaha. Yang panjang ini doang tuh sama ifa tadi. Ing ya, lagi. Inda sid. Minda sidratil muntaha. Ya, benar. Inda sidratil muntaha. Lagi, diulang lagi. Ming la ilaha illallah. Ing. Inda sidratil muntaha Kemudian muntaha. ya. Inda sidratil muntaha. Kemudian Wa fi wa fi khalqikum wa ma aduh mana sih ya Allah Tuhan. Matilah. Wa fi matilah kucing, matilah siapa mati. Ya boleh kucing jangan dimatiin. Wa fi wa fi khalqik wa fi khalqik khalqikum wa khalqikum ma
Wa Iya. fi khalqikum wa ma ya ya Yabussu. yabus Yabussu. Nah, wa ma yabus. yabussu min dabbatin ayatul Panjang. liqaum Ayatul panjang sama. ayatul Oh. ayatul liqaumi yuqinun. Kalau ada hamzah ditekan. Ini kan nggak ada hamzah. Yukinun. Ya. Kalau ada hamzahnya iya. Ini nggak. Ini tetap panjang. Yuqinun. Gitu nih ya. Yuqinun. Iya iya iya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah. Kalau nggak kuat sampai sini boleh. Nanti ini ngulangnya enak daripada yang tadi ini. Min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Ayo coba bagi dua. Ayo bisa. Di mana? Ini wapi halkikum bagi dua sampai sini. Ayo, wapi halkikum. Wa fi khalqikum. Benar ya? Komnya Wa jangan fi ditahan, dilepas. wa fi Wapi halkikum. khalqikum wa ma yanutsu Wama min ya boso, bukan ya nusu. Ba, di bawah wa titiknya. ma ya Ya bus. boso. Ya, Wama ya ya, boso. ya Allah. Ya. Wa fi khalqikum. Aduh, nih M-nya. Wa fi khalqikum wa ma yabusu min Pendek. Wama ya boso. wa ma yabusu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Di sini agak ketahan nih. Medabatin ayatul liqaumi yuqinun. Coba ya, di sini. Mingda. Min min zabba. Aduh. Da dulu. Zabba. Gitu ya. Dabbatin, iya gitu. Dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Iya. Min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Kemudian balahum Ballahum ma'idul lay. lai yajid, iya lai. Ballahum maw'idul lay yajidu min dunihi maw'ila. Mau ila sama dalnya kemanja banget nyanyi lu yajidu du mindu du jangan minu mindu manja ini ya. Bal balahum mau'idun la yajidu min dunihi mau ila lagi Ballahum maw'idul mau bener itu ya? betul Ballahum maw'idul lay la yajidu Ballahum maw'idul lay yajidu min dunihi maw'ila. ini pendek mau ila Maw'ila. Iya. nah, mau ila gitu. Balhum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Segini dulu ya malam ini ya. Terserah. Ulang-ulang lagi. Udah lama nggak baca, belibet-belibet tuh. Padahal udah pinter kemarin, kemarin dulu udah pinter, udah sampai gebrak-gebrak kursi, ke meja. Alhamdulillah. Iya. Sekarang udah aktif lagi bekerja? Belum? Alhamdulillah sudah. Oh, udah seperti biasa. Biasa nanti kalau kalau butuh yang itu ya, nanti saya kirim. Butuh orang. Penjualan kurang bagus, Pak. Oh, belum ya. Nanti kalau udah bagus lagi lah. Memang kondisi ekonominya ya sekarang seperti ini lagi. Tahu balong karuan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa ya Allah berikan magfirah, ampunan dan rezeki yang melimpah di negeri ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.